Moje ime je Marin Vidaković-Lipovac, radim u Spanu 2 godine i par mjeseci na mjestu software developera. Ja sam Adra Subašić iz Riječkog ureda, radim u Platforms Development timu kao developer. Ja sam Ivana Bačac, Spanov developer iz Rijeke. U Span sam došla zbog toga što sam htjela razviti svoju karijeru, uz to što sam htjela imati mogućnost da izvršavati svoje studentske obaveze. Zaposlio sam se u Spanu kao student 1. godine diplomskog studija. Svidjelo mi se to što su moji nadređeni kolege s kojima sam radio na projektu imali razumijevanje za faks i za obaveze na faksu i mogao sam uskladiti svoj društveni život, učenje i posao. Studentima bi svakako preporučila Span Development Akademiju, zato jer ja mislim da je to super prilika za prenijeti nekakvo stečeno znanje na faksu u praksi. I kad dođete na akademiju, mislim da se od vas stvarno ne očekuje neko veliko znanje i mislim da je to dobar period za dosta istraživati, vidjeti da li se stvarno vidite u tom području i iskoristiti naravno mentore i vidjeti kako je to raditi u stvari nekakvoj firmi. Na trenutno aktualnim projektima koristimo Angular, .NET i Microsoft SQL Server, što mi je super jer mogu razviti svoje znanje naučeno na fakultetu. Dulje vrijeme već radim na projektu za jednu skandinavsku firmu koja se bavi nekretninama. Super mi je za nju raditi zbog agilnog pristupa projektu i jer ja kao developer mogu direktno sa klijentom dogovarati feature. Fora je u tome što su to sve dosta veliki projekti za neke globalne firme, tako da kad zapravo napraviš nešto, znaš da će to vidjeti onako više tisuća ljudi. I onda se možeš pohvaliti kao, gle, to sam ja napravila. Preporučila bi svima da dođu na Span Akademiju zbog toga što je rad uz faks najbolji način za razviti svoje znanje i iskustvo.